Ni February ni somni pariat sangni somni paruk ania KTP General Conference boy somruk pakhat na Rorel inkhawm saitwal kaushan biakina nei mekani Ole tuna hian kabula hian kan khwal chate SACYN South Asian Christian Youth Network kan ti tangkha nan ron kala pakhathi kaveila mami hi Kerala mi nia kadingla mami hi Sri Lanka mi nia I zonatlem kan han zot donani Is this your first time in Mizoram? Yes, it is. And you? No, this is my second time in Mizoram. Oh, then what's your experience so far? Oh, I love Mizoram. It's like coming home to me at the moment. Really? Yeah. Yes. And you? Yes, it's a lovely place. It's beautiful environment and it's very calm and it's full of music. So I love music. So it's great to be here. And can you explain to me what is South Asian Christian Youth Network? Okay, so the South Asian Christian Youth Network is a network of churches, organizations, youth leaders from across South Asia. Okay. So we've got India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan. Have I missed any? Myanmar, yes. And the idea is to bring together church leaders and train them up to have unity in Christ. So even though we may have different denominations and different traditions of following Jesus, we are still one family and we work together to grow together and be one body. That's so sweet. So we welcome you to the hills of Mizoram, okay? And this is your first time in Mizoram. So what's the difference between your culture and ours, and also how we worship and how the church members are here, and also our traditions and all? You can say everything, like the experience and all. Yes, in Sri Lanka, we do have conference, and that's just like we have youth conference for 400, 500. But here it's more than like 6,000. I'm there, so that is a big difference. And the how we all worship together, and everyone knows every song, and no one needs lyrics. It's just something different, and it's very beautiful to see that everyone is coming to stage and practicing their faith. Yeah. And let me ask you both, what is the one song that you like here in Mizoram? Like, no, maybe you did not know all the lyrics and all. I know the song, I know the lyrics. You know the lyrics? Oh, that's great. What's the song? Minchung Katla. Minchung Katla, di ka dun ito. And you? The Do you have any same? Okay. Minchung Katla, di la ka no do very dito. Okay. Thank you for giving us your precious time. Bulahian, Rorel, Palai, ti andinga an ming le branch ayo an ni le an branch ming mo an bial ayo an ni naka minhan shilse. Kehi tambal ti zau nun mo ya kaniya khadlabial atranga bial palai o ayo arongkal kani kehi pu varal fakoma kaniya khadlabiala khalais branch ayo palai local kani Inkhawm te kan siar ki mem kan kima ma rojo chuwa takchon kan thulu thutna kan changlo an ma thei ko mai in thlen nei na zir lo te poni mai thei sin kal ma lo do nyang a tro ani kumin hin over kum te ani to em hei pathian zara kumin hi kan thian dun herin kan top na tur ni dona lunglen thak po kan tia tin conference po kan local venue to nom kan te tun tum phei chu anom le zol kan ti ni lunglen thak bok ani le tun conference a hianin item le program shang shang ala do na
ข้างอ่ะติเละกันไอเต็มมันตัวแต่พอกันเองเงี้ยกันงาเล่มวนวามกันติเบ้งาเล่บิ๊กขันสวยดอนชวนนินงาเล่อมเวกไหมอะtin program po changkang shim a pandal shim po akum telin a changkang in a riata eng program po mangse items po mangse nga hlel om vek ani anuam vek mai ni e a lukup mai hei akum te mai KTP amin han tel pu ni an chat lai hun zong in chunga kan lom ne mai chan pa khoi branch nge bial ai oi ni na kha min han shila branch rangania zone pastor zone branch atangin ani ani inkhawm te kan chia kim em khen zan khan chiar kim thei che lo o kheng tlai ta kan mo wang khan in boi pui ngai te khang wang khan khen tlai khan lut thei lo ne in khom na lama ani le sai twal in na min lo hwa dan te min lo thlen dan te hi nge I hmu dan lom om kan til tu atu te poi kan lom vekin garing min thlen dana hian kan lom lu tu ni kum dang ne na enge dang lam na asia de ton conference a hian adang lam na chuan kalkong te hi anaya hi thil dang lam tak chu ani in kan sia tun mai o kong an om em boka chuan in ei kan theng zim ti me yang kan thlen na area hi ba hian conference bo rok hi he ta sang le zual ka kan theng dar lu tuk lowa o anuam hi ole hun chotak min pe kan lo me kabula hian Rorel inkhawm ushers chairman adinga ming te khamin han chil phot se kaming chu upa PL manga kani o pumang ka timayang cha o pumang hey usher hi engzat nge in rod chwa tin engtin nge hey sai to kaushan hian in Rorel inkhawm hi in han thleng don ta nia khatyanga khanin engtin nge lo in wat sai ne hei Rorel na hian duty tur hian a sarbik hi mi somnga le pathum kan hanin ruat chuaka ne mi pale me chia chuan kausan sang atangin tian kan han ruat a chuan saitol kausan hian he mi Rorel bik hi min han thlenga te chuan an kausan biak in le pandal vel zaran ewang hian he mi nena in milvel tu tok tur vel hi member kan hanin ruat chuaka te chuan hemi atan Rorel na tan hian training te portion pa tin voi ni tum ni lai te chu kan han nei ve at yang chuan theiang tok chuan kan han in po sai ve ani alomom he mai hey ani engtin nge palai te hin lo chiar mo tin in palai be se angza te kha an pha em ti te le I lo chim tu te angreng te pokha ngain min han shilla azat te kha ne hi palai hi central KTP lam kan throi tu te kan han berona mi sang kha jani borvel Rorel palai hi an ni ang an tia chuan hi anon kal thaviau tura te po kan an ngaya ti chuan kan han in chiara palai in chiana tang chuan Rorel palai bing hi sang kha jani som pathum kan nia ti ro chun chim tu hi somria le panga anom boka chu kan han in chiar dan ania tin kan tho pui pol dang timayang kausan dang kan rong bol pui baptist lamak thalai te le mara lama thalai te chuan LEKBK lampang te thalai soitu ten lo tel theiboka tian central kausan be chia te nen tiang chuan kangkha kan han in chia dan chu ani kabula hen Rorel palai dom takading le ming le khoi biale mo branch io ani nakha min han chil se kalome ke hi loading liana kania darlon bial kania darlon chiveng branch atanga local kania alomom me KGP hian huni langa em kum nga borvel choi kan la nei ve hun po kum ngai nei chali general conference voi engzai nge voi ni mi voi ni te po min la man pui therin oma ani le hei sai twal khwa hi iron thlen hianin avo de alumda na khani ilo be se ang khani em nia phone la mate kan lo thira vote de onti wang khanin thomtholum chu ka han keng ve ngota kan lo ti sual lo khop mai hei te min vote de wani bo te min vote de abo roka ani inkhawm lamte kan inkhawm chaem kan la achir kim ve alom ani zai te anwam chin em ema achung te kan changem
ô chung hi chan har khop mai a kalma deuh pon amaro chu a chantir zan kha a chung chu kan chang ve a abak ti lo chu pon lampang deuh char char kan la thu e I ani hai tuna saitwal kaushana hianin I Rorel inkhawm kan nei meka I Rorel inkhawm atang hianin ngaro ka sai sa Rorel inkhawm atang hianin thil that tu mai I char chwa tur te pokan nei mai thaya te ro chunga te po chanin be se na sa ta khan nei ta ila tin Rorel Palai hi voing zan ngi lo ni to ke ka voi khat kal na ania lok thla ka ti khop mai anuam ka ti bula hian nula mel chatak tak an dinga an ming le khoi bia le branch omian nia khoi eng ai oi nge an ni ti kha min han shil se ki hi ka ming chu lel biak chuang e nia te tin min ko china lel no tui branch ai oin ka lo kala ne ka ming chu PC laser lian ni nia aziri ania cham vai ro ka ya tuna ha missionary ko mega I chung tel bial ayo in chong te el bial ania in bial member mi lo shil kan bial member hi tuna hianin za som pakhat kan omek nula te hi kan zo lenga in branch lal nu tu ya khanin member eng za nge omatin in branch te kha I tikhanin inding renge eng tikatang nge adit kan branch tin kum tak hi ka chiang cha lo ma se tuna ta ka member hi som period vel kan oma chuanin I zirna awang le izonna awang khanin relo te ka kan thi zo ya chuani kumlam atangin he zoi in kan nung chhole me ka ne van lom om em o inron kalna te har san na te in tokem azir kan zot me tok ve no la kan motor a chalawa kan ron chwa tak ki chan jing dar lia ka ron chwa ka ma se lungle ya kan motor sumo le pick up in kan lo kala a cheve ve a dar kar thum vel kan oma hitlais kan ron thlen tak chanin zandar rat le chan ve la kan ron thlen in har san na to zong te po ti ro khat I tlong takin non kalbik lawat ni ti kha asiata amai ro chu in kalkong ate pathiani na ompui cheu ti siata dam takin kanin mu the ti ro alom om khop mai ani le nula te hi kan zot velenga I tlai sai to alin lo thlen hian I be se pha ka be se a pha ka ve kha ron kal na nia chuanin ingkim mai hi ka be se ain sang vek kan ni a chang ti alo mom khop mai I pembar kha zale tlem kha in ni a ron kalman te le khatyang angkhan har san na te in to kem ama in bia kan biali kan tam lo wang hianin ram man na kan lo siam lok lo na chang kan lo she lo wa chop chil tawin tun bial KTP conference a khanin budget kan da chan branch sang changin budget lak hal turin kanin nora kan dai ja la ron kalna tur hi mai ro chu mi mal sum mangten kan ron puk chopin kan ron kal ria kan honga kanin loanga kan nei le mai tura chang kan ngai ani chu aro pui le mai nin pek na hi aro pui kan tia conference po lim takle thlong takamang turin do sakna kan hlan cheu chen bai ming le khoi branch nge emo bial ai oi ni na kha min han shila
langwal ele lorin sanga kania dor pui veng thar branch chain kalokola ti chuan dor pui veng thar pastor bial ayo palai kan boke ani KTP a hianin hun teilangai kumin hi ka kum top na tura ne veta ro pui le maya enge kumin a hian kan nga hlel deuh thale lama te hian nga hlel deuh te chukan han neya enge mo thang kan kam to ni mo ban nga hlel om to em ani hei tun general conference boruak hi enge mudan sai twal te po hi a khwa te impact na hi ro pui ka ti tin ko san sang sang an pum khat na hi ro pui ka ti bera hei hi soilan ka chak thina ko san sang sang aloin pum khat em mai hi an en ton tlakin ka ria hei hian ra tha chua zel sela ka ti khop mai kabula hian nulari ni adinga hei thingpui in tur kan ko peng loka e khoi branch le bial nge ni khamin han shil se buk pui bial kan ni a no chal tlang veng khang atangin eng ai oin nge local branch ai oin branch ai Rorel Palai ani ani chuanin hei general conference sai to lo hi kalna dang lo nei to em nei to up ni ama sa ngau pa ti vel ngau pa su ka lawa kan ngoro hinga scholarship champai paila re akal to ni chu ani le mo hei anlo in wat sai dan te helai an caution Rorel inkhawm anlo wat sai dan te hengi mudan anin wat sai na afil fai acha a I amun ma nuam bok an chirom lo ani le I member in zan nge local thei che u veng khang atang hian pariat karung kal konga tin chuang em ruang e boy na om lawe a top thleng min om pui don em om puyang helama hianin balai dom tak tak thilai lai kan han kom lo kanga khoi branch le bial train nge local le ke ma hi bial KTP ayo bungtang south bial ke hi korthinting branch sai oin sai bo branch ayo inun kal na tin chuang hlom em chuang viau mai ala tham viau nai branch member in zan nge ron tel thei che u bial huap to bial mi som thum ra som mi chho bor vel anon kal thei ni aban lomom em ani le sai twal hinwam kan tiem nuam khop me ka voi khat ron kal na nia nuam ani le general conference atire changin top thlengin binom pui don em puyang mo ani le concert te kan khak hlel to em zanin te khak to kan lam don em lamang ole kan lom lu to ke hian committee member rat thar auma aming le an branch len bial kha khoin min han shil se kaming hi tulupa ala leng moya ani aizol branch venglui om kan ni venglui biala kan omani hei kumina chuanin kalphung thar angdewin ruat kalphung ang khan kan kaldona enge heng hianin soidui nei hei kan throidu te hi an rom han thiam katia achan chu central committee hi aizol khopui chunga hian bial somli pakwa kan oma ta chuan engtika ma bial committee nei ngai lo tur hi an omani maro chu in thanna na mini ya halom ve zia hanglai kha su drol ve kha ngai thina halai kha abial lian te hi ani taka chuan te malan sar lo thei lo na lai kha om ve a ka tinga ain chok zonga ro manan siam thiam hi an fakom ka ti kan throi tu te ani hei committee member in don ta nia enge ril ro te oma chanin ro man dan de te kan nem hei ka rilu tong trai na ka nei na saviau maya a hu por om amaro chu ni I pathian chak ringin thei top kan chuang chu ni ka ngai tu thui lu tuk tu lo tu la chuan kabula hen Rorel Palai dom tak tak ten ron ding le an ming le an biale mon branch te khamin an shil se kaming chulal fakzola nia kolsip marveng biala train ta kan branch electric veng ani keni hi arma som tluanga nin ram pastor bial ma tang ron ka kania bial ngoro kan englo lo kong in song em in zo dong ki ma isoi ve ve the kaming hi arma som tluanga an yaram pastor bial atangin ania bial ayo palai kani ole in member engzan nge lo thok chak thei che o scholarship la ma changin kan branch atangen somthum pani garong kal thei di alo mom ne mai tiro kumina hianin Rorel Palai nia kumdang hen Rorel Palai lo ni to chinem ni to ni kum Rorel khoma pon ka palai to boke ani chani nge adang lam na te omem dang lam han ti taka chuan kan Rorel shim shim chu thatlang pui thina I kumina tak po hian kan ma motor om tak tak kan rel chuak le don ni te pon kan sia
alom hle mai zan ina te concert te kan kal donem o kalang bula hian pastor tele Rorel Palai te noma an mani an ming le khoi bial atanga lo kal nge ni ti te khamin han shil sela Reverend H Vanal Road Tluanga kania psycho clear pastor bial atangin local ke hi Reverend Vanal Siama kania karot pastor bial atanga local kania kachar karot kan te thin asam atangin ka local pro pastor lam thara kania gortha pastor bial atang local kania tuna kan speaker to Reverend PC ro puya ron toy oma rong kal kani aban lom om ve o I member te kan ron thok chuak tha theyam kan kal ve nuala kan bial atang he mi somnga vel kan rong kal thai avan lom om ve o hi kumin Rorel hi kum dang nen danglam na deute omem ro pui ka ti a Rorel po fel fai via win ka ria ka mu phak tina chuan alom om hle mai ani sai twal hi enge kan mu dan o kho mun ma hi rem sim sima I khopui na kin zel po la thang zel tur ni in ka se atin chuba ka thlen in apiang mai hi a fel an felanti a chu palai tele inkhawm pui chima kal sim sim ta po hian anuam kan ti tlang in ka se boruak po nuam khop mai bula hian committee member thar tora dinga a ming le an bial te khamin han shil se ke zoram thanga pu ke zoram thang kania ramhlun bial tangin ani ani he kapo I ram hlun bial atagin ni a I enge ril ro om to na ro thari ni no hian ro pui ka ti khop be a hei tlerol chu atangin kan in manga kan ngai san em thin kan tiang din mun kha pathian zara kan handing ve a ro pui chu ka ti khop mai pathian mal som na le member te shoi tu te du sakna leo ning ka sia bula hian palai dom tak tak an ding le a an ming le khoi branch le bial atanga local nge an ni ti khamin han shil ma sa sila kam hing chu zo sang le na ani a zong ti veng thar branch chang karong kal ni kan min chu lo than sanga kania zong ti veng lai branch atanga local kania zong ti pastor bial kan ni exactly in branch changin local thei cho kan vai hian in po za chu mi somnga le panga vel kan ni ani chu ani kal konga te kan tlang em pathian sara kan tlong khop mai tun Rorel inkhawm hi enge in mudan ku chum danga in nei ang ani in sia em lo kha khop mai kan dia experience nei lo dan phai chuan hlok na tur hlir kan char in kan sia ni adik che mai I zan ina te I kanin khom angem khom nge chu kan tum ani le sai twal henge kan mudan shim shim min han shil ve to an kho hi anen ton tla khop mai fai na konga hian kalzel tla kaning ka sia hetiang hi enton na tur hlir kan kal na pia kan mu ni helai hian nun lam hia thatak tak Rorel Palai te noma an ming le khoi bial nge branch ai wan ni kha han min han shil som sila lal mangai zwali kana deli branch changit mangai sangin kana rain te kom branch changin lalem ro ati khyang te deli bial ayo zir than tluange policy brand te conference ayo lal pek hlui long tlai thingka branch lal thang pui ngo paveng lai branch ayo mal som kimi long kai bithel veng ke branch ayo mangai de thar zeli ratu bial ayo al biak luangi ratu branch ayo lal moi zwali ratu simbeng branch ayo kan lo ve